Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ki parlo sang tilangso sarthing tiarong amikar Bilison Rongphar ang holong cancer kiso kacholangji logajo se kacholangji aphan Bilison Thomas Council CEM Dr. CEM Ronghang napen nilip MSC probitra rongpi akengri kerap kechohang. Lason se Bilison Rongphar ke damtang ningkan plia prang pen pressure stroke akeso kacholong pen choklem chodama phanta thedung akisung chetong nanglo. Lanchot kalisi lams tame ningjio nederlo. Lasupen pining surihini rainko rapho ningkan chiklo jona prang ang holong ame kacholong logajo Dipu Medical College and Hospital along se kelang aphan wansi satlang en ponlo. Lasohu Dr. Tumpen cancer ki sobusi ang thek piklang pen Guwahati Cancer Hospital long an kachipon jiaphan toilo. Bonta ahematum tangka maha kadure derajo Guwahatian chipon movidatsi hemalongsi chipon thudetlo. Lasi se kacholangji aphan pura kaiki raraki duki sungalong karjab dun kluk ning kimya bangphu Bilison Thomas Council CEM Dr. CEM Ronghang napen bukajan LEC MLA mate Deputy Speaker Dr. Numal Momin napen local MEC pobitra rongpia tumalong kerap kechohang pon. Lapen kumani ningkimi pen kerap ki pajir dunje phan screen along ki paklang pon account number 3962854956 IFSC code SBIN 0003405 Lapen GPay number 8811962928 Lapen contact number 9395521 along kerap ki pali vekja phan ning ki thepen kachuningri pedopon. News report, Bilison Live.